everyone! Thank you. Itisanya pan na kaumumang agdangdangag kadagiti drama Manang Bianang kan BIAG Ti Tao may patpatangatang diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama itangam sakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Aisa, Dear Manang Bianang, kinaapal ka Nangato a pride, ti tinartarakan ko diti puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigod a kadalak. Nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat sana nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan launa itinakam ko, apay nga isupay asana nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la iti elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Kat kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon diti lugar tayaw, da kayo akanayon tagkuy-kuyong iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basol na ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangguad aya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Melay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinag-abroad. Dakil nga may sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag diti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jay tao. Ay, saan ko nga rodan na gayem, day, jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masuronak. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nangro na dagiti gagayim ko. Inak man gayang pasya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ti amok idi, ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya? Makitkitayo ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayim ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di alaan ti chocolate ngay tad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itid na kadang ijipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi jay nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa,
Nakaadalak, nga misungay, awan na ilupas na, nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimak na ang nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to iti balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timangmangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguan na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal tiramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Matawara la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan yaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman? Kasjay at mayat. Amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabo manipod abroad da jay. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis dangarawd. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di yuman sang kauling nga bagaday tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit, nakaturo kan. Saan pa'y? Nakamulagatak pa'y. Apay aya. Pampanunutek nga min timbagbaga di anak ta. Madlaw na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minen. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May saka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasurutam Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay ina nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw.
Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyon ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa yung negosyo nan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siyak amay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa. Ada ka no aramidin na balasang ka. Iswa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay awan. Mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, Tata. Dagiti dilat at itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal samot ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka mabalin? Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no pagpaborito na nanam abitang kan ti gaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Pagpaborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di tabalay damelay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Nakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ado ti sideline na. Iso nga ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti kolehiyo. O naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Melay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wen, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wen nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay.
Ala, umay ka, tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't melay. Ada ngamin ilaklakad ko taga playa kiti dakkel a kumpanya. Ket dakkel to ti sweldo ki jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayem ko ananang. Ni Aisa. Mas awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayem na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan ko na. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikasun na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan ko na. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan ko na ajak amo. Ay, di na siguro maaklon na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi-adal, saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kuana anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak Aisa. Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pala dito Tama nga no, mabutang kang agmay sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik ng trabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka? Kunak man no ko na mapagbalinan nak nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat nga agbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad tited ko akwartaken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't kay itsu-itsura na. Kaslaburangan. Apa yan nagbigkat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na itaan na inlab kamutan kanyak. Ay, kwa. Ato ti kwarta. Ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta dumagayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wen, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka no nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love.
Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay-pay lang. Kat adak lang arudan a driver mo. Kan adda mo to'y lugan ta nga ramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas diya makauawid ha. Ay saan? Ang mga madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pauitam na iti dadakkel mo ah. Ay, sanan? Orno nga klangan tititad mo. Tano agawid ak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mat. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya? Nalulam mag-shades ka? Pangdagdag pugi ah. At datan dito yung restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamat. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumat ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon, abapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Pangasim, di ka agis kang talo dito eh. Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga da asawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabito'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwang. At dalat ta babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ka kanay ko! May kanlindo. Agawid tan. Tamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid ta nga rodan. Umay kan. Apay ngay. Pinanawan nak mo ni Lindon. Binaybayan nak dito yan. Sapay jak ka mo titurturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tilang asimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Nadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo titurturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo na day jay ngam.
Diya kung nagsubli ti dagusmi, tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Nga mo okay lang. Awan na sakit na bakrang ko, tadyak mo't inayat na diya lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisa. Kagap-gap ko kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na dayto eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadanditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, may sangwam atan yaman ngay bunga day nga inaramid mo, anak kao. Pudno nga ididamo talaga ajak kaya ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak no di tinangaklon itigasat ko. Ado tinangag ko asaw-saw dagiti tattao nga tinilmon ko amin dagita. Kaya't idimpas ngay konti anak ko nagdanagak. Tamangan ko no kayong ingas launay ti ama na. Ngam syakmat ti malaan na. Ngam no pay kasta ado tinamiris ko abidot ko gapoy ti kastoy nagbanagak. Ado tinagbasulak iti kalabas. Ti kinauyaw ko kan ti kinangato ti pride ko. Awan gaya matalaga tinapinta sa pagtungpalam no dakas da agari iti kaunggam. Alakastan ti gayem mo Aisa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayem yo JENA ALMOITE. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.